Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ka seng NPP hamau that rashan kala nang klan kat nang jan kisngi segi election MLA jong snem hajar arhulai daka jingwan penesno jong kinong kershan na kiwe pat kiseng san perthai ki baman la kapor ki jupen baw bakim kwa syo bandang pha ya kinong mikmat ki badang duna ka jingnang start bat kim kwa ru ya kinong we bikinwani khon election na ka constituency jongki na ka benta ka jingmento shimet jongki Henry kilakwa ya ka jingkala bat kilakwa ru ban pha de ki brio ki bala biang ban long kum ginong mikmat ni ki MLA bat kani kala pawru ha ki jingkren ha ki jingelang jong ginong kit kam ka sang NPP ha kenchi ha ka khat kentai trek risau arajar afuar ha ka bakum balai jar ngot tam ginong kit kam na ka constituency ki lapoi syakani ka jingelang ha kini ki Dr. WR Kharlukhi bulayo ban pelat ba ya ka jingrai election na ka bentai ki kertong jong ka parti na mau that rashan constituency kakong Bio Linda El Nong Lai kat bana kaliang ba preston ten song uluyo ban pelat ba ya ka ambulance kabla ai do chief minister ka Jelau Konrad Kongkal Sangma sya ka mau that rashan constituency lig ba ka chief minister's special development fund ha kini kesngi lawan banya dan ringkat lang da UMLA kanong ston uba Macmillan Bersan UMDC ka Rambrai Jerngam constituency ba bajok pingrup bat kinong kit kam ka sang NPP Ia nak tilang baru. Kawan ke jongpi, hak ni ke kelemat ke pemerintah, ke aiman CMC ke DE, nak bentar ke ni ke kam, ke bangang atmu, bangan yad seperang, nak bentar ke ni ke jingya kun ke jonga, ya ke election. Sir, lada piyo snow ya ke khana seni setai, let's see pila banyak snow ki ong. Bahamau that rashan constituency omdan NPP. Hamau that rashan constituency ngimyo tangki nongket kamru haki polling station haki sub unit. Hamau that rashan constituency kam National People's Party kadai ke badang thamai ki brio kempat snow tho ya katen rai jong ke party. Ki ong bahamau that rashan constituency kajingya kun kadai bet hapadang ke UDP bat ke HSPDP tehen resa kapne pilala banyi ya kini kinong kit kam kini kidek tang kinong kit kam ngila khat terpang hari isni tang kinong kit kam banyawan lang banyami renti bangin ya kendo lang bangin yo banya aiman sim iwe habangi ya kakam ka bangin ngila yo bantrai hapo kani ka constituency ke jangi Hubli shibun ya kani kalat ka bapipila ai. Kani kani kasaki na kabenta jonga, na kabenta jongi. Bani i ya ka jingroy jong ka National People's Party ha kani ka constituency ka jongi. But kani ka jing tre shitom ka jongpi. Ka jing tre jo shitom ka jongpi kinong ket kam. Ka penpau kumalaong de chairman. Bangi kinong mau that rasan ngila don kam ngila terang ngila angdut panyo ya kata kejingkala kamau that rasan constituency ngila yo ya kali constituency mentala syukur kali kisnam tehenre habangi pet ya ka jinglong jingman jong ka constituency hi barok koi la kalong haki shinong la kalong haki polling station la kalong haki area la kalong haka constituency ke jingi barok koi ni klampat yu i ya kata kejingkala kabaka sarkar
Lingba ke jingyalam joka National People's Party kalah terai banwan ra hakan ke state ke jingi. Ngai kublai ya ke National People's Party kabalayo ban terai na ke benta ke ni ke jela ke jingi. Ha ke jingyalam ke jingi leaders ke jingi. Kum isa Preston Tinsong, kum isa Conrad Sangma ibeli Chief Minister jong ke jela ke jingi. Kum MP jong ke Raja Sabha. Kila terai banwan ra ya ke jingkela na ke benta ke state ke jingi. Baladengi pai ya ka development ka bakum ka sorkar lingba ka jingyalam khmat jong ka National People's Party ladengi pet na ka benta ki nongrap ki yo ban perkhat ban trei ban wan ra ya ka ta ka roi ka par hapadeng ki nongrap ladengi pet na ka benta ki khon samla ki wan ra ya kita ki development ban kentiu ya ki samla jong ka ni ka jela ka jingi ladangi pet ya ka pule puthi hapo kani ka state ke jingi ki wanra ya kita ki policy kumno ban penbha ya ka pule puthi hapo kani ka state ke jingi tenrai kum ki nam mau thara shan pat ladangi phai ya kita ki development ni shipet jau duot namar ladangi snap ki bobon kita ki development ni I ba ki poisha ki wei pat ki jaka ni I ba kita ki constituency ki yo ya kita ki development ki prepare tenrai mengi hapo mau thara shan pat Nisa kumjo, nine kumjo, kamdan kata kejingkala. Ka National People's Party hapo ka Mount Hatrashan constituency, lingba kejingyalam jo ka party hiborok kowe. Kada terang bat angnut, banwan ra ya kata kejingkala ka bangi kum kinong song shnong jong ka ni ka constituency ni dam kam. Bat nga kermen scam, balada pi kinong Mount Hatrashan, pi ai lat bangan long ka nong mi kemat. Na ka benta jong pi ngin yo ban ya terelang ban kentiu ya ka ni ka constituency ke jingi ban wan ra ya ka jingkala wat lagi ong bakata ka jingi khon ka ya preng ke UDP bat ke HSPDP hinrai kum kinong terekam ni sno tho kumnu ka kam ka jingi ka kieu hapo ka ni ka constituency ai bikimat ong ba kata ka jingi khon ka ya preng ke HSPDP bat ke UDP kimat mangi khon maki inang khur mengi ya kinong kersan kadang bengin penkieu ya kani ke yeng ke jingi hapo kani ka Mount Hatrashan constituency bat ke jingi khon ke jingi kam dei tang ha ke election ladang ila yo ya ka thong jo ke jingjap ngin yo ban ye khun kumno bengin wan ra ya kata ke jingkela ka ba manga bat mapi ngila angnut bat ngila terang in ring yin yeng scam ha ke ke jing thmu ka bangi ni dan kenang bengin la ban poi sya kata ka thong jong ka jingjap ni dong ya ka jingkernan ha ke ka kenti ke pamenta bat lingba ka jing tre sitom ka jong phi lingba ka jing tre rat ba jong phi ki nong kersan ngin nang la ban pen baha shu kenang bengin yo ban khet ye uso jong ka jingjap na ka benta ka jingi khun ka jingi ya ka ni ki election ka bangin sa yo haus ngam arajar arpula Ako pet, jadi jing don ke jong pi, kat ni upai ba, ngam artati, hagen election gunwan, ho arja arpulai, kong violin dal lendo ke jong don burong hagen election. Pai ba, ngan supen ken mau pi kendiat. Kumnu ni yo ai hill state ke jongi ke jing yo ai hill state hame khlia ke dei ke jing ye tuli jong pai ba upai ba barok kowe keri khasi jantia rilum karo ki tuli badda ke jing ye tuli jong pai ba ila yo ye ke state ke jongi bad wilayah la san post nem kum ke jela hanrei ke besngausi ke longwa tang si sin ki pai ba ki ai jingkersan lani niyo ye ke party ke beyo ke single majority hokhat kendai spa nyau puar banda dien nang ta kai ke beja niyo ye ke sorkar ki boong sorkar kle khaulang ba namar kata kadao ba san post nem state jongi kene kunjo hoi menta kong parti NPP hila persyang kat bala
wan ra ai jingkla bat kumjuru om kata gitu ki bom sum ki bom sum na pendet ki san paus nem kini sarkar jongi ke persan marta ngekerpa di paipa bang ni don kam ya kecingnya teliku paipa ai kecing kersan ya kan pipi hagale kenti kabah habang ngayat surum seneng dalam wan ni than rilum karo nganga matatin baka parti kejongi hagani geti atrai kano kesin kaba an hakaba tangkoi ke parti kan yo ya absolute majority hagani kestir kejongi ladapi ki paiba ki ayangi ya absolute majority nganga matatin kasisin keski kasur kejongi kasawa amte rumpa balai ngom kita kecing temu jong NPP kalong ben wanra ikjing jatli jong kirulung kibran negeri kethain kejongi parti traisnong kibran negeri kethain kejongi ong kata namar kadon parlimen ai ba kecing ele kejongi ladep ele ila yo agirsti Raida Pur Jingwa Kibagi Don Kam Namar kata kadai tang ke National People's Party kepala penunjuk ikut ketua Hii lebih baik yang di Thailand ini dong ke India ke jongi Gidon kumpa ada Lok Sabha kumpa Al-Kausan di MP Nangta kunjuk nak Raja Sabha Gidon kumpa Khasan Khatriu di MP Nilai nangi nama kerja halal ke jong Sopti Hangtei Hadani Idon RNPP Way Congress Imla AA Imla Way Akis Suge Tangi Kapus Baisan Sator Imla Buat lagi don ketua MP Forum Kepadon Warok MP jong ke Thailand ini Berai kepada ikhlam Buka Yutong Lalai jong Sopti Dan OMP National Party Gunung Trey Nagabanta Jongi Gigindon Nagajong National Interest Indon Nagajong Marketa In Trey Ladang job Taki yo absolute majority Hangni Ngamar Tatim Chisin Bersni Ke NPP Kan Pa Arfau Lani Arfau Sao Ke MP Hadali Hangta Kan PCE Ke Bor Jong ke Paipa Jong ke Thailand ini jong ke India keempat dan ke sarkar Wawanra ke resolution yang bentak ILP Ngasau serong Wakani ke parti ke Bangadon Kadai ke sarkar ke Benengkong Wanra Ya ke inner line permit resolution Hami khalia Namar kani Nadu ke por Wagadang long Kumunong ilam Jong ke sengkena skul Nadu ke senyum Prapau Nyup kandai Gila dawa Rendon ke wiru ke sarkar Kadai tang ke sarkar NPP Ke bawah ra ke resolution Habis keren bat ketien khasi ban penrung ya ketien khasi haki kernit jong ke constitution jong ke India jong ke tak schedule sarkar ke jongi hapo ke jinyalam jong ke NPP ilawan ra ke resolution na ke bantaban penrung ya ke ketien khasi ha ke artikel ke bapra jong ke constitution jong ke India hot ngarung la persang ban keren Hangtei ha parlimen Handrai Nyum sumga balai Lar balai Kumbong ong ipi mene Balada Ikwa Bagi AKA Dibagi le Kin urlong Kadai tang Kadai kersan jok hiki NPP Ngin yoy absolute majority hangi Bad ngatharai Hagi lagi senam wan Ngin nang klan so Hagi state Jong kali ke Thailand mingi Kabangi don Mentah katukan ni ke MLA Ngin yor ke MP Hagat ke por Ke ABP dawa Ke sarkar India ke hap dan senap Ngin penkhlanya ke anang ni Ngin sotian na mekhlaya
ngin pur sakit than jong kalam jong ri ka than lam mi jong ke India bat ni pen khnyo ye ke Delhi ndai so pengin lait menta pen kerbat ke Delhi ngin lait pen bu ke jing dawa ha ke Delhi Sun Post nem mundon kibla AA ye ke border jong i ngisu im ha ke status quo hang tai ngawan rijantia status quo u asamu nang kentur umekliau nang kenran kata dari status quo ke begini ke sorkar buat ke sorkar yang doktor mukul ko buat prasnem nyelesem ini isu kadang isu ke bakia luar balai ni i dikci syale ben jong ibrib jong i dibetsong bagi tan border doktor mukul uang ba lada uwan haga bor un scrap ya kata ke memorandum of understanding haperdeng ke meklia bat ke sorkar Assam nganga ong kumni kan pai ba ban kro yo pai ba ban penbi yo pai ba habesong serut ke besuk habong don bor kan kata ngido kimensin kibenlui-lui helang pi ulai ayu tu pulit Assam bersiap igibri dongi belum kan hak tu kepor ulong chief minister mentapat ban penbi pai ba tang ban yo ban persyak